Asikubingelele phinde sikwamukele dokotela. Ngiyabonga kakhulu msakazi ukumukela ehlelweni. Nayo inkinga la abantu abaningi banedliso, bayadliswa abanye baphupha bedla, abanye bayadliswa mhlawumbe ebukhoma vele efakelwe ekudleni. Inhloso ziningi ke. Umunye angafakela idliso ngoba efuna ukubulala, umunye angafakela idliso ngoba mhlawumbe ezama ukwakha uthando. Kodwa uthola lento siyakuhlupha ngaphakathi. Izinto ezana lezo niyakwazi ukubhekana nazo nisebenze ngazo zilunge. Ngiyabonga kakhulu msakazi. Ngathini mina udliso liyalapheka lo. Nedike ufuna ukwazi ukuthi idliso ngolapha kufuneka lo muntu olaphayo alazi ngoba liyingozi. Wena mangabe wadliswa wena ledliso lihamba ligulise lapha emzimbeni wakho. Ungathi omunye umuntu yazi lasifubeni sami kunento ekhuphuka ifihlale la incintshe umoya iphinde yehle la usokudliso lelo. Kodwa uzothi makahamba mhlawumbe kodwa bafike babodokotela hayi lapha mhlawumbe babala ukuthi mhlawumbe unama TB izinto efana lezo kanti akusiyona iTB yabo. Ledliso lebhizi yakho bose selidala kakhulu mase likhuphuka la. Omunye umuntu uyamfaka umuntu izidliso ngokuthi nje uyakha umfazi wakhe odi umfazi wakhe indoda agcina safaka sekweqele liso bese liyakhuphuka. Kodwa if umuntu umdlise kahle nje normal hayi yonke into ibara kodwa wafaka ecela bese selamgulisa kodwa liyalapheka nanalo. Manje kungathatha isikhathi esingakanani mhlawumbe ukuthi lilapheke? Akusisikhathi eside kakhulu ngasho ukuthi mina ngo 7 days ngoba lento kufuna imbiza kahle akufuneki kahle ngeke ukhona ukulikhipha ngoba waphalaza uyafa kufuna imbiza ezaliqhipha kancane ngaphakathi emva lokho bese uyaphalaza ke ngoba likhipha linjalo hayi manje impela imbizinsimbi ngakhala. Ngoba ukuthi inyanga sempilani umuntu siyaboshwa. No kucacile kusobala no mhlawumbe uphonga kusho nje kwabanye abantu kubeluleka uma befaka amadliso ikakhulukazi abafaka amadliso entando kwabanye umuntu. Ngasho ukuthi mina umuntu makafaka idliso ngiyalithanda idliso la ngaphansi ngoba la ngaphansi aliphumi kalula. Uma nakhona mangabe umuntu adlisa umuntu amadliso umuntu wakhe umhambisa ngaphansi uyenza ukuthi manje uzosambisa ukuthi manje ba-enjoy mama bavakashelana babe mnandi oqansini basebenzela lokho. Kodwa la ngaphezulu liyahambe liphume liyakulula ukuthi liphume futhi lulula ukuthi liphume mangabe athola umunye umuntu mhlawumbe ngathi kodwa la ngaphansi alisoze laphume ngoba vele akusoze kwenzeka phela ukuthi iphuma suke lingene ngaphansi ngubani ozongena ngaphansi alikhiphe kuba kanjalo. Kodwa nje ngaqwayisa kakhulu ukuthi bosisi nani bobhuti mangabe nidlisa umuntu umfaka kancane ungafaki ungathi manje mafaka kangaka bese uthi hayi ngoba lo muntu bakunika bami ngifake kakhulu wafaka kakhulu umuntu uzogcina somswela kusasa ngoba liyagulisana liyingozi kakhulu futhi. No kuzwakele sibonga kakhulu inombolo abakuthinta kuzona. Inamba bangithinta kuyo ngasho ukuthi 082 84 38 30 bese 5 ekugcineni.